Manuk yuk, nanti ya, ini kan kuburan tuh, ya kan aku harus mandi. Dah, ini kayak benteng, ya kan aku baton, tapi kuburan. Ya iya, senang mau kubur kan tuh sabaton, tau ya ora, lagi nih kayak sabaton aku kata ora mesti lanang. Ya yuk, lihat manuk yuk. Dia tuh jadi orang manuk dia pedanteng apa dia? Oh manukku pasti bilang batu beli pirang-pirang apa cok? Iya. Ya sing penting manukku kalau ngomong sih. Ya iya. Tuh. Ini beres apa ya? Beres Joko apa ya? Ih. Ih. Kata ikut bu. Anjir beres Joko. Kerjain yuk. Kopi baik kok. Awas. Cok. Ayo. Coba ini. Tungguin yuk. Bilang mobil yuk. Mobil. Oke, gue potong. Lo, bocah wedakan kaya pocong medeni nyong. Ya kan aku wis mandi. Ora apa sih? Apa nek adus wedakan kaya kuwi? Iya. Walah lanang-lanang kaya bencong. Anak berdua. Aku mau manuk. Tapi bisa ayo. Nanti. Kamu tunggu gede sampai. Ya. Dikerukupi kaya lu. Ember ya. Pesenanmu emberku sing nang kono. Iya. Bener Kak. Ya. Yo. Cekel yo. Dek. Kira lagi. Dek. Iya. Tunggu. Dene ora klubuk-klubruk. Semaput kamu dibring yang gini kiye. Usuk blindang. Ya. Oh, wis. Kok sing buka kan kono. Ya. Wah, aku cekle. Hati-hati ya, mbok mantu ucul yang buka mbok kos titik. Ya. Cek tanggunga. Ucul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ngajar iki ana taikep kupon cukup. Apa sekolah buruk kowe? Oh, baik ngumpet nanti kowe. Apa kawan? Waduh, bahaya kan dicoto sing antek nangis. Hati-hati ya, tak omong nak. Sut, kowe bareng mandi. Ngene, mampir kopi. Ora lah iki lagi ora komper aku. Mang ya, ngopi. Aduh, kelas juga untuk dan cobasit lah. Kalau aku kenapa kalian nangis? Ya Allah, tata mau aku kena kasih ke aku. Ini tak bukan dipisir. Beli ya, mula putih apa? Kopi senang dulu. Ya minta omongan dulu ya. Bude, anak kabar duka. Kabar juga apa, Cok? Juga meninggal apa? Duka mati apa, Cuk? Kamu apa sih? Lihat priwe. Lanang apa?
Apa Cuk yoga? Anu diantemi Joko. Gak anakku dikenali Joko Ir. Joko nakal. Lah nyamar anak itu jago Joko ya ora nakal loh. Anakku kesing bes. Ora nakal Joko. Ora nih. Tapi ini tato. Satu. Iya. Yang apa ini jajal? Ya. Berarti Cuk. Wis ora sampe dewi di. Kita kudu namung ngaring bingung nek. Mau coba diantem nek. Coba lagi gak? Satu nih. Lah wis mari be, kok Joko tak antem maneh. Tambah nih, Mas. Pring semeneh kena dulu. Gawe kandang pitik ya. Ini gawe apa nih? Wah. Gak kok wani-wani rene anu kepriwe? Ya wali lah. Wani kepriwe wani njaluk contoh siapa kowe? Ani diantemi mending ya ono. Temenan apa? Bakul es. Bakul es. Bakul es. Kue kae. Aku wis ngerti, kowe ngantemi yoga bae. Sing itu dulu ngapura Joko karing yoga. Alah iya Wak. Ora wis tobat, ora tak jotosi meneh ora. Ora lho, Mak. Ki anu tukang ngapusi. Bel, betut. Malah ora sopan karo wong tua. Bokong iki koyo kuanen maning kowe. Gue tempat maning Joko. Ora. Kowe lah kayak terus. Sedang jalur ngapura juga. Baikan. Ya. Jaluk ngapura ya, Kak. Yo. Jaluk ngapura. Gue sih. Apa sih umur salaman? Terus. Ora. Bok pisan. Ngopo-ngopo ora. Sana. Pasar. Yuk. Ngapain ya? Ya. Wah. Mama Ayu kok tau dulu apa lunga pasar. Tak ajare piye siki. Kesempatan ini. Tak wis enggak. Ini enak ya. Kita masih sekarang. Kowe siki wis ora pelindung. Pelindungmu semua pasar. Mana tulung-tulung. Acar Bakul es. Bakul es. Yuk, kudu laporan. Adit. Ya. Juga foto maning. Ya. Kita pasar. Indra kowe sih.